अदालगुरि डिसि अफिसनि लांगोनायाव अदालगुरि जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथाय धरना हाबाफारि। क'क्राझार उल्टापानियाव जालांनाय जाथायखौ लानानै बिटिआरआव दुंहाव थासारिनि उनाव बे हाबाफारि। मैया अदालगुरि डिसि अफिसनि लांगोनायाव सुबुंफोरनि हेंथा हाबाफारि लानाय जायो। नैबे नुथायानो जाबाय बे हेंथा हाबाफारिनि नुथाय। बे हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला एबसु आरो बर' साहित्य सभानि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बे बुब्लियावनो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आनन्द रामसियारि बिथाङा बयखौबो थांखिनानै बिबुंथि होयो। अब्ला फैदो नायगिरि नोंथांमोननो जोङो आनन्द रामसियारि बिथाङा लाखिनाय बिबुंथिखौ जों दिन्थिनो नाजाबाय। सरकाৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা এটা সংগঠন নহয় যিবিলাকে কালি পৰহি যোৱা পৰহি গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলত বিভিন্ন বড়সকলৰ দল সংগঠনে চিউৰি বাখৰ কৰিছিলে, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক গালি পাৰিছিলে। তাৰ বিনিময়ত আজি আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰটেষ্টটো কৰিছে এইটো নহয়। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই তন্নকৈ বিচাৰ কৰাৰ পিছত আজি গম পালো যে জংচাৰ মোছাহাৰী আৰু জনক কুমাৰ ব্ৰহ্ম এওঁলোকে আগতেই হয় সংবিজন গ্ৰুপৰ কেডাৰ আছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মৰা দিনৰ তাৰিখলৈকে লোকে সাধাৰণ এটা বিজনেছ কৰি এওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনত চলাই আছিলে। কিন্তু এওঁলোকৰ বাইক এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত হস্পিটেলৰ পৰা লৈ গৈ ঘৰৰ মানুহক থানাত এনেকৈ আলোচনা কৰি দিয়াৰ পিছত কালিয়ে এৰি দিব কোৱাৰ পিছতেই নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা এওঁলোকৰ ডেড বডি কেনেকৈ পাই গ'ল, এইটোৱে আচৰিত এটা কথা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নিন্দা কৰিছে কোকৰাঝাৰ পুলিচৰ অধ্যক্ষক, যিহেতুকে এওঁলোকে জানিব লাগিছিলে যে এওঁলোকৰ জেংচাৰ মোছাহাৰী জনক কুমাৰ ব্ৰহ্ম তেওঁলোকে যিহেতুকে NDAP এছৰ হৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনে চলি আছিলে, নিৰীহ মানুহ হিচাপে আইডেণ্টিফাই কৰা হৈয়ে গৈছে। কিন্তু সেই সময়ত সঁচাসঁচিকে এওঁলোকে ULB সদস্য হয় নে নহয় এওঁলোকে ভালকৈ গাঁৱৰ মানুহক লৈ গৈ বা ঘৰৰ মানুহক লৈ গৈ সোধ-পোছ কৰি যিহেতুকে আদালত আছে আদালতত পঠিয়াই বা জেললৈ পঠিওৱাৰ পিছত এওঁলোকৰ যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল এইটো নকৰি এওঁলোকে ফেক এনকাউণ্টাৰ আজি কৰিলে। ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি নিন্দনীয় কৰিছো। আগন্তুক দিনত যিহেতুকে আমাৰ বড়োসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি ULB যি হাতিয়াৰ গ্ৰুপ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিল, নিউজত আহিল, তেওঁলোকৰ সদস্য বুলি যাহা তাহাকৈ ধৰি আনি মাৰপিট কৰি জেললৈ পঠিওৱাৰ পিছত কাক বা ইনকাউণ্টাৰ যাহাতে নকৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ আমি সকীনিও দিছে। যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলত যোৱা 2020ত 27 কৰি এটা পিচ একৰ্ড বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে কোকৰাঝাৰত আহি এনাউন্সমেণ্ট দি গৈছিলে। তাৰে পিছত বহুখিনি আমাৰ এই অঞ্চলত এটা পিচ বা শান্তি পৰিৱেশ শান্তি বিৰাজমানৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰি আছিলে। আৰু এই বৰ্তমানৰ বিটিআৰৰ যি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ শান্তিৰ কাৰণে শান্তিৰ ব্যৱস্থাখিনি কেনেকৈ আনিব পৰা যায় এইবিলাক কাম চলাই আছে। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পালো যিহেতুকে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত হোম এটা পাৱাৰ, হোম এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হাতত নাই। এই সুযোগ লৈ আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে এনেকৈ এটা মিডিয়াত অহাৰ লগে লগে গোটেই বড়োসকলৰ বড়ো যুৱক যুৱতীসকলে যিহেতুকে ULB সদস্য হিচাপে বা ULB আকৌ এটা মন ঢাপিলিছে, এইটো কেনেকৈ গম পালে? আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ কাৰণে কুৱেশ্যন কৰিছো। আগন্তুক দিনত যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলত শান্তি এটা পৰিৱেশ যিহেতুকে লাগে, তেতিয়াহ'লে পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ গোটেই জাতি জনজাতি বিভিন্ন জাতিসকলৰ মাজত এটা শান্তি বিৰাজমান যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আগতীয়াকৈ ভাল এটা পিচ ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো। আৰু আহি থকা দিনবোৰত যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলত যদি শান্তি যদি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া চৰকাৰ তৰফৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। जोबोद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट, मानोना दिनै बेवहाय 5-8 फलानफ्रा फैनानै बेवहाय गावसिनि हाथियार आरो बायदिसिना मैनि गं, मैदेरनि हाथाय बायदिसिना बेवहाय गथायफैदों आरो बिथांमोना इयुनाव सिखार खालामला होननानै बिथांमोना दिनै फैदों। जों बिसोरखौ बरायदों आरो दिनैनि समाव जोंनि नेशनेल पार्क जि दङ जोंहा वाइल्ड लाइफ
बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर धोन बे धोनफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन दा अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थानायजों लोगोसे बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर गिदिर इक' टुरिजिम बियो जानो हायो दा बिनि थाखायनो बिथांमोना फैनायखौ जों बरायदों आरो बिथांमोननि थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै जोङो 50,000 करि बिथांमोननो चेक होगोन बिनि उनाव 1,20,000 करि IBS स्किम होगोन आरो बिथांमोननि जि आइजोफोर दङ न'आव बिथांमोननि थाखाय मोननै जोङो हेन्डलुम क्लास्टार जोङो गायसननानै होनो सानदों आरो जायफोर दिनैसिमबो बेबायदि सिखार खालामनाय हाबाफारियाव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदो बिथांमोना थाबैनो फैनानै सारेन्डार खालामफैनांगौ एबा मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ जोङो बिथांमोननि जिउ खुंनायखौ दायथ' लागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबानो सानदों जायफोर दिनै दंफां खावनाय एबा दंफां दाननाय बा खामानिफोरखौ मावबाय थादों बिथांमोनाबो बेखौ दोननांगौ आरो बिथांमोननि थाखायबो जोङो थांनानै थानायनि माखासे राहा लामाफोरखौ जोङो दिनै बानायगासिनो दङ 50,000 50,000 उनाव लासैनो मोनगोन दा दिनै बे टाइमजों हिसाबै जोंनि माने गाबोन सानसेनि उनावनो साफ्रोमबो बिरेन नार्जारि बिथांखौ सिङाव फैनो थाखाय खावलायबाय 50,000 बिथांनोबो होनाय जासिगोन दिनै माने दिनैनो फार्स्ट जोंनि रायमना हाग्रामाखौ थांनाय समाव जेब्ला जोङो नेसनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार जायो बिनि उननिफ्रायनो जोङो नाजाबाय दङमोन प्रिन्स एरियानि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो लोगो हमनानै बे ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोगोन आरो बे हाग्राखौ जोङो लाखिनानै जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो माबोरै संग्रिखांफानो हागोन बेखौ लानानै जोंनि बे प्रिन्स एरियानि गासैबो NGOनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थाबोदों आरो थांनाय दान मोनसेनिफ्राय जोङो खोब स्ट्रंलि बे खामानिखौ मावदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै 57 सा जोंनि सिखारिफोरा जायफ्रा बेखौनो थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै लादोंमोन बिथांमोना दिनै आखाइ दैखांफैबाय आरो बे जोंनि थाखाय खोब मोजां रादाब मोनसे समाव थांनाय 17 बोसोर बा बिनि सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो हाग्राया बिफां लाइफाङा बे हाग्रामाव थानाय जिब जुनारा दुखुनि मोदैखौ बोखारदोंमोन नाथाय दिनैनि समनिफ्राय बे रायमना हालामाव थानाय नेसनेल पार्कआ रायमना नेसनेल पार्कआव थानाय गासैबो बिफां लाइफां गासैबो जिब जुनारा दिनै सुखुनि मोदै बख'नो हासिगोन बा सुखुनि मोदै गहोनो हासिगोन बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लादों आरो बेखौ नोंथांमोना लासैनो नुलांबाय थागोन पारमानेन्ट थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखायनो जों थियारि जानानै दङ दिनैनि सानाव गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा थरेना कृतिका बर' मिस्टार एन्ड मिस किड्स बरमा बाक्सानि सिजन 2 नि विनारमोन आरो नैबे सिजन 3 फैगासिनो दं नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड दं बेयाव बाहागो लानो हायो नोंथांमोनखौ बे सिजन 3 आव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुरजित देउरि आं सिजन 1 मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सानि विनारमोन एबार सिजन 3 आव मुन्देउरिजों अर्गेनाइजार हिसाबै दंफायो एबार सिजन 3 नि अडिशना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ एबारनि सिजन 3 नि अडिशनखौ जोङो थाबैनो दाब दाब जायगायाव खुंनो लादों जायगाफोरा जाबाय टिहु पाठशाला गरेश्वर तामुलपुर बरमा ओमफ्राय मुसलपुर आरो क'क्राझाराव एबारनि अडिशनखौ जोङो मोननै रोखोमै लानाय जागोन अनलाइन आरो अफलाइनाव इन्टारेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ आं अडिशनाव पार्ट लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन নমস্কাৰ মই মুন্দেউৰি মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ফেশ্বন শ্ব'ৰ অৰ্গেনাইজাৰ হয় মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ছিজন 1 ছিজন 2 বহুত ভালে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ বৰমা বাক্সাৰ আপোনালোকৰ মাজত ছিজন 3 আহি আছে যিখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে যিখিনি কণ্টেষ্টেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এবাৰ ছিজন 3 আমি অডিশ্যন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লোৱা হ'ব আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন অফলাইন ল'ব নোৱাৰিম আমি এইখিনিৰ পৰা আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ মাজত অডিশ্যন আহি আছে অডিশ্যন হ'ব আপোনাৰ টিহু পাঠশালা কোকৰাঝাৰ মুছলপুৰ তামুলপুৰ গড়েশ্বৰ আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰিম এই ঠাইবিলাকৰ আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব
আপোনালোকে এইখন শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ बे जोंनि सिजन 3 नि विनार्सफोरनो कैश प्राइज होनाय जागोन आरो कैश प्राइजजों लोगोसे पर्टफोलियो फटोशूट थागोन मैगजीन शूट थागोन आरो अफिशियल भिडिअ शूट थागोन आरो मिस्टार मिस एन्ड किड्स बरमा बाक्सा उइनार्सर বাবে कैश प्राइज कैलेंडार शूट मैगजीन शूट फटो शूट और ऑफिशियल भिडिओ शूट থাকিব आशा करो আপোনালোকে আমাৰ এইখন শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि देउरि आं बे बरमा मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सा जितु सिजन 3 नि श' जानो गोनां बेयाव जों सानैबो ग्रुमार हिसाबै पार्ट लानो नागिरदों इंटरेस्टेड कैंडिडेट्सफोरा पार्टिसिपेट ऑडिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ताबिता देउरि एबारनि बे मिस्टार एन्ड मिस बरमा सिजन 3 आव अफिशियल ग्रुमार हिसाबै दं So, as a groomer, आं नोंथांमोनखौ जायफोरा इंटरेस्टेड दं बेयाव ऑडिशन होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों